vuotias kurdinainen Jinat Mätsä hävini, haitui koomaan ja kuoli pahoinpitelyn seurauksena. Naiset ja miehet ovat tulleet kaduille vastustamaan pakkohijabia ja Iranin islamilaista hallintoa. Naisilla pitää olla oikeus olla käyttämättä huivia, sanovat mielenosoittajat. Iranissa mielenosoitukset ovat jatkuneet 3 viikkoa ja hallitus on vastannut mielenilmauksiin luodeilla. Kymmeniä ihmisiä on kuollut, satoja haavoittunut, tuhansia ihmisiä on pidätetty ja viety tuntemattomiin paikkoihin kidutettavaksi. Vallitsevan protestiaallon keskellä islamistinen hallitus on syyllistynyt tykistöllä, droneilla ja ohjuksilla tehtäviin iskuihin, kuten ovat Iranin hallitusta vastustavat kurdipuolueet. Näissä iskuissa on kuollut ja haavoittunut ja jopa vauvoja. Yksi näistä iskuista oli kohdistettu nimenomaan alakouluun Kojan kaupungissa. Modernissa yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on oikeus elää. Kaikilla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen. 1979 Iranin islamilainen hallituksen muodostettua kaikki poliittinen aktiivisuus, mukaan lukien mielenosoitukset, lakot, kansalaistottelemattomuus ja jopa mielipidekirjoittelu pyritään tukahduttamaan Iranissa tai peräti kuoleman tuomioon. Iranin islamilainen hallitus luo pelkoa ja levittää. Iranissa kansannousun iskulauseesta nainen, elämä, vapaus, jian, azadi on muodostunut vastarinnan symboli. Iranissa asuvat etniset ryhmät, kuten kurdit, persialaiset, baluchit, azerit, arabit, turkmeenit ja niin edelleen, haluavat yksimielisesti EU-jäsenyydestä ja Suomen hallitusta tukemaan Iranin kansaa ja soveltamaan rajoittavia Iranin hallitukseen kohdistuvia poliittisia ja diplomaattisia toimia sekä uusia talouspakotteita. Marbar diktator! Marbar diktator! Marbar diktator! Marbar diktator! Marbar diktator! Marbar diktator! Marbar Cumhuriye Islami! Marbar Cumhuriye Islami! اینجا نیومدیم فقط وایسیم، اینجا باید صدامون رو بلند کنیم. تا میتونیم باید صدامون رو بلند کنیم. مربر جمهوری اسلامی! مربر جمهوری اسلامی! مربر جمهوری اسلامی! مربر جمهوری اسلامی! زن زندگی آزادی! زن زندگی آزادی! زن زندگی آزادی! زن زندگی آزادی! مربر خامنه‌ای! مربر خامنه‌ای! مربر
این آخرین پیامه، این آخرین پیامه، هدف خود نظامه، 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 این آخرین پیامه، هدف خود نظامه. امسال سال خونه، دیکتاتور سرنگونه، امسال سال خونه، دیکتاتور سرنگونه. همه یک صداتون رو بلند کنید. امسال سال خونه، دیکتاتور سرنگونه، امسال سال خونه، دیکتاتور سرنگونه. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، ژن ژن آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژن آزادی. ژن ژیان آزادی. لطفاً یکم برید عقب، 1 متر تقریبا. دوستان خواهش کردم، ممنون. همه لطف کنید یکم عقب برن. فقط خانم‌ها خواهش می‌کنم تشریف بیارین جلوی. این انقلاب ما زنانه است. دوستان همه جلو وایسادن. خانم‌ها لطفاً تشریف بیارین جلوتر و یکم کلا عقب وایسید که اینجا فضای ما باز بشه. ممنونم. آزادی، آزادی، ایتر بسته بدادی، آزادی، آزادی، ایتر بسته بدادی. مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور، مرد بر جمهوری اسلامی، مرد بر جمهوری اسلامی، مرد بر جمهوری اسلامی، مرد بر جمهوری اسلامی. از کردستان تا سیستان خونین سرای ایران، از کردستان تا سیستان خونین سرای ایران. این آخرین پیامه. Nein, elema vamos. Alas diktatorin hallitus, Alas, alas, diktatorin hallitus. alas diktatorin hallitus. Alas, alas, diktatorin hallitus. همه یک صدا، باید اینا بفهمید که ما چی میخوایم. alas diktatorin hallitus, Alas, alas, diktatorin hallitus. alas diktatorin hallitus. Alas, alas, diktatorin hallitus.